Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kakong Rose Angeline Kharsyntiew kalayop diyang sasisiyan ni Khusnam World Record of Excellence but National Award kablalong nakasngi hanong ba New Delhi. Ya kani Khusnam laay daga National Integrated Forum of Artists and Activists NIFAA lingba ushif khera ubadei unong thokot bapawnam kumukongsan hagjina ringkat lang US Harmeet Singh Kalka President ke DSG MC Bat Upritpal Singh Panu Founder Chairman ke NIFAA. Kakong Rose kalayo pedang ya kani Khusnam haringkat prangut ki weipat kinong sengkam bat kinong Treymons ngobha na ki weipat kijela bapher jonggari India. Kani kijing opdang jong Kakong Rose Angeline Kharsyntiew ya kani ka award kalong shisha ka buram sasisian ya ka ying ka sam ka kur ka jat ka shnong pending umyong mairang East and West Khasi Hills bat ya ka jela hi barokawai. Nolor ka Khusnam ka Kakong Rose hakan ka si kalay opdang ru haringkat ka song pisa ka basan po hajar tingka. From Meghalaya, Rose Angeline from Meghalaya. मेघालय नॉर्थ ईस्ट से आए हैं हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। Ritwik Sharma. चलो जी आप आगे सर। Who has sponsored